Ni mu isoko rinini rya Butaro, isoko riri hafi neza ya gare ya Butaro ndetse na centre ya Butaro. Ni isoko abaricururizamo bavuga ko bahangayikishijwe no kuba amabati arisakaje yarangiritse andi agatwarwa n'umuyaga, ku buryo iyi imvura iguye amazi yose usanga yinjira mu bicuruzwa baje gucuruza. Imvura yiguye yarangiza kugwa, urabona ko imvura yitembe mu soko haruzura. Hari nyuma rero ducururizaga amakara, twitwikiraga amashashi kubera kubura ducururiza ahantu hameze neza. Ugashaka ishashi kwitwikira? None wakwitwikira iki? Naho muri iki gihe cy'izuba? Igihe cy'izuba turaryana amagabo mpaka kurinda dutashye, none tuzura amazi. Amazi ngusanga amazi guziye mu soko. Nizo ubwo abacuruza baracuruza? Bacuruza ngo kunyagirwa, ntayo turi kubura, twari kubura twajabamye, ubwo twadukeneye indi soko rishe rya kijambere. Iyo imvura yaguye hari umuferege utwara ayo mazi. Ntabwo tuvuga ngo amazi ajamo menshi, ariko ayo hejuru aramanuka akajamo, ariko ntabwo ayo umuhanda ari yajamo. Nayo hejuru. Iri soko ngo riramutse rivuguruwe byaba ari igisubizo ku baricururizamo ndetse n'abaza kurihahiramo, gusa nubwo ngo ritarubakwa bagerageza kwishakamo ibisubizo byo kunoza amasuku igihe imvura yabaye nyinshi. Turavunika cyane. Gute? Tugakuba turi kunyagirwa, mugomba kubakira isoko rya kijambere kandi turarikeneye. Dukora isuku dufite umutekano tutari kunyagirwa. Byubakiwe nta kibazo, nta ngaruka twagira. Icyo twasaba mwatuvugira mukaduha ubuvugizi bakatwubakira isoko rigari, ibicuruzwa byose bikaba mu soko, bamwe niba inyuma y'isoko ngo abandi babe mu nda y'isoko, bakaba batubumbira hamwe. Nirimuka ryubatswe, ingaruka nziza zaba zirimo, tuzaba dukorera ahantu heza, kandi naho dukorera tuhagirira isuku. Ko dushoboye kuhakorera isuku, ntaho dukorera mu mwanda ngo nuko ritubatse neza. Muri rusange mbese turi kubura neza, tukarigira neza, tukarikorera, tugacururizamo hasa neza, ntabwo hasa nabi ngo nuko ritubakiye, ariko bimaze kubakirwa nabwo byarushaho. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Burera, Sori na Mukamana, umuyobozi w'aka karere, avuga ko iki kibazo cy'iri soko rya Butaro kizwi, ariko kubera imiterere y'aho ryubatswe bateganya kuzaryimurira ahandi nubwo ubushobozi butaraboneka. Ati birumvikana kandi biragaragara ko iri soko rifite ibibazo, ariko murabizi ko ibikorwa tugenda dukora tugenda tubanze byihutirwa. Na ririya soko rero mu bikorwa duteganya kuzakora harimo kuzashaka ubushobozi, nibuboneka hariya riri rizimurwa bityo ryubakwa ahandi. Kugeza ubu ngo impamvu nyamukuru iri soko rya Butaro rizimurwa aho ryubatse nuko aho ryubatse kugeza ubu ari mu gishanga, ngo ku buryo baryaguriye aho riri byaba ari bimwe mu kwangiza ibishanga ndetse n'ibidukikije muri rusange. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda.